Cha, usamkele uyishintshile impilo lentombazane, uyishintshe kakhulu. Yabona uma ungabheka iy'thombe zambali before nezamanje, uyishintshe kakhulu bafethu usamkele ntombazane, uyishintshile. Noma ningamzonda, ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayamzonda usamkelo, ukuthi bamzondela nasazi. Amantombazane ikakhulukazi niyamzonda usamkelo, nimzondela into engekho. Kumele abe nje intombazane iyambonga usamkelo, kumele ngabe iyambonga usamkelo intombazane le, uyishintshe kakhulu. Yabona uma uqhathanisa ubheke u-before no-now, uyabona mfowethu ukuthi hhayi ngeke. Uyidlalile indima yakhe, indima enkulu kakhulu mfowethu usamkelo, uyishintshile intombazane le, uyishintshile. Noma wakhuluma kabi mfowethu, le ngane uyishintshe kakhulu, le ngane le uyishintshile mfana, hhayi kabi. Uyazi ukuthi indaba emsebenzini mangabe uqambe amanga uthwesa icala elibovu le dishonest elingakukhipha nangesango. It's because kunzima uku-engage entweni engabanga neqiniso ekuqaleni, ngoba you're not sure ukuthi lowo muntu usakhuluma iqiniso yini na. So ngiyabuka nje abantu emavidweni adadewethu lo umbali bafaka ama-emotions, bayakhuluma, bayachwensa, bayathuka. Abantu ku-social media bayashesha fethu ukugagamela entweni. Yabo, abawazi ukulinda. What if it's still a content? Yabo, what if it's still a content? Because phela abashonga ekuqaleni ukuthi senze content. Yabo. And abazange futhi baze bame bo2 evidweni bashaya ivideo bathi hayi bafethu i-content yethu siyayiyeka manje ngenxa ukuthi cha bazange baze bakwenza. Nombani uyikhulumela iside lakhe nomunye uyikhulumela iside lakhe. What if it's still a content? Yabo. Mina nje bese into engayipick up positive kule nto abebenza fethu enhle ukuthi bakhulisanile fethu. Yabona bathi mangibuka my sister la aqhamuka khona njengamanje hayi mfethu uyashine fethu, uyibrand mfethu ugrand. Ubevele nama followers, angisho ukuthi umsusile wamcosha phansi cha, but njengamanje yena as umbali uyashine afana. Uyashine, uyambona uyaglow, ngisho ukuglow. So nje mfethu ngasho ngithi ubenefitile my sister fethu. Angakhali kakhulu uma ukuthi userious ngaloko ukukhala kwakhe, kukhula sengakwenza njengebrand. Yabo. Focus entweni ezibalekile mfethu ezomthuthukisa nengamfakela imali. Hayi ukuthi abe serious ngaleyo nto, uma ukuthi userious. Uma ukuthi uyadlala hayi akaqhubeka ayidlalele, ngoba mina ngibona ngathi hayi uyadlala namanje kusayiphushela i-content. Nokuthi uba uGhost ufana noSamkelo, but uGohlubi guys uyamogqitha kakhulu uSamkelo. Hayibo uSamkelo only for i-content adenze zonke izinto. You are Samkelo sana uyamhlaza umbali. Not uba uyamhlaza ugqibile nomhlaza. And into emnandi guys that I really love about Umbali guys is that Umbali guys exposile. Chini umuntu sana ko TikTok hayi ndichatisile. Thina simazi Samkelo chat Umbali kanti ivuluvulu akamchata ngumbali content. Unaso nesibindi sis man. Yes. Hayi man guys, ezinye izinto guys apha ka TikTok. Guys, ananoba uSamkelo bene peer pressure uba ebona uba uGhost uyatrenda namakenza izinto. And uGhost guys, one thing into endimthanda about uGhost ukhanya guys so zenze izinto ezifana njengezika Samkelo uba athathe uxolo guys ngoba izigama lakaSima, athathe uSima amse kwakuchomi zakhe. uGhost enze ngathi uSima umbhadalele ilobola. uGhost siyamazi ba wenza iprank siyam understand ngeprank zakhe and sesimthandela neprank zakhe. And uGhost kumnandi dasiba was expose kwakudala yena, so siyamazi. Wena Samkelo iyasothusa eyakho, iyasothusa gqithi. Sikwazi unguSamkelo onemali, uSamkelo otshintshe umbali, uhlambe umbali, kanti lonke ixesha hayi siyayimosha nathi siyayichamela saniba side sithi uba nguwe unguSamkelo ohlambe umbali. Ngale mali kaSamkelo. Kanti isiArab singumbali na umntana abantu uyazisebenzela uzifakela imali yakhe, uyamncedisa nalo Samkelo. Lo Samkelo yena lo kakade xa siba ucinga ngubani yena. No guys, andizange ukuthi ndizolwa, ndize ukuba ndizothetha kwanami understand bayivelaphi lento. Yeyake. And Samkelo awungomuntu ngaphandle kombali because kulo fame yakho uncedwe ngumbali. Abantu abaninzi bebengakwazi waziwa ngenxa yekambali. Abantu mabeke kuyibhuda nalani bathi bahlale besithi uba umbali uncedwe nguSamkelo, umbali uhlanjwe nguSamkelo uba adabe emhle ihlobo ibraces umbali faka nguSamkelo zokuthi ebethunana
Samkela silidingile lakhe ixala uba usicacesele sisiyivile into besiyifuna. And thank you so much Mbali, we love you so much isithandwa sam. Uhlale mntasekhaya icontent yakho ishukumisa, sikuthanda ihlobo lilo. Samkelo wena mini yakho seyifikile ke ngokuba exposewe sesikwazi uba ngumuntu onjani. Ulimenemenekazi, menemene lihamba libhanxa abantu. Uba litshata ngemini yawuze uphinde uwenze enye uthi ungcwaba umuntu asinoyazi uncedile uMbali am-expose because enye ebezawukwenza enye athi memorial service kaMbali kanti ayiyo ne-memorial service kaMbali kanti uyaxoka kokwa memorial service apha abhanxe thina abantu be-content akho nto singaziboni apha kulo TikTok lo TikTok akho nto singaziboniyo abantu benza izinto nxa befuna ezi content Samkelo I'm full tank guys. Aphinde ndithele into yoSamkelo as long as ndi-address le namhlanje sharp. Anikwazi ukuthi nijola nihlale unyaka wonke ningayenzi inkonzo. Akwazi bafowethu, akwazi. Labantu laba babengajoli kwasekuqaleni nje. Babengajoli. Babesebenzisana kwenza i-content. Bangajolwa nje. Ngeke nihlale unyaka wonke ningayenzi inkonzo. Nijola akwazi. Umbali Zamadosha uthi uSamkelo kade engamezi lutho, kade engamthinta engamezi lutho. uSamkelo kade vele egijime eyohlala no cameraman bakhe usuku bonke uMbali Zamadosha ehleli yedwa. Lento le uyisho kuyi podcast ku YouTube. Mina into engicanga ngalomuntu lona like uyenza kanjani obani labo cameraman laba? Like obani abachaza ucameraman ukuthi kwenze njani bakwethu. Njengamanje u1 lento le ibilokhu ngihlupha ukuthi khona umuntu mfethu yazi ukudla kuhlanzela abangena amabhodo ngempela. Khona umuntu ongashiya umuntu eroomini ahambe ohlala no cameraman kwenziwani no cameraman edithwe ithombe. Mhlawumbe unenkinga mhlawumbe kudekala imen's clinic mekunjena lo mfana mhlawumbe unenkinga ngoba uthi uMbali Zamadosha ubethi hayi mhlawumbe uyamvikela inkinga ilethwa bengenzi lutho nje uyamvikela. Umvikela kwini? Like yini lensizwa kwenze njani ngempela endoda lena yini like ushoda ngani mfana khuluma yabona ke manje kudekala obhuti uphakela umthakathi mekunje beqondisa igwegwe ayigophe lithenjini ayekho umuntu ongagijima ohlala no cameraman ho yazi vele wathi qothu ubuthongo baphela ngiyambona kuMbali Zamadosha kuthiwa nakulezi ingane lezi ayenza nazo content yesithembu lutho nakhona isibhamu somdoko akayinikanga isibhamu somdoko ivolovolo. Okay, ngiyakubona ke isibhamu somdoko lengane le enye phela eyakubuka amahule ingane le yayithi yebo bo lezo ngane phela okay mungisa wathanda amadaki ke miyeke uMbali Zamadosha lezi ezinye uyekelani zona lo mfana unenkinga ngempela unenkinga izwe lonakele izwe into engicasula kakhulu ile yalabo cameraman yazi ngawabuka amanyala uhlalelana no cameraman ususingane abantu usuyisegoli ukuthi uyolala eduze ko cameraman ubuthongo ufika kanjani kukhona amajita endlini shit yezwa hey yazi bantu yonke lento la allegedly lena allegedly kusho uMbali Zamadosha ukuthi nami so nganyanya kakhulu Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. People are reacting to what uMbali Zamadosha said laphana ku podcast la bekana Matthew lani khona kokuthi ushilo ukuthi Samkelo bekameuser for content. So bantu they are just reacting to what uMbali said, and some people are even saying ukuthi akangikhali kakhulu Nkosi yami uMbali because nanoma ngabe Samkelo music for content but siyabona ukuthi impilo yakhe seyibetha uyaglowa akasafani nje na before sicala kuMato uMbali. Yebo uMbali bekavela ibrand ayedwa but kuba khona akwasamkele kumsita music ngaleyo content leyo bekamuza ngaye kumsitile ngokuthi simbone usogeni weight uyaglowa ugele but njena she needs to move on with her life aqhubeka nje ngempilo yakhe because kude olangasakwenda. Some people are even reacting to look like khulumile ukuthi nana Samkelo minyaka wonke abakase nje bashaya clove. So one of the guys uthi njena hayibo thando lenjani ukuthi nijole nize kuyophela iminyaka oningathi nzani bantu react nje to Lola Kshilo. Some are even saying what if it's still a content kesana, what if bantu sebazonda Samkelo kanti vele
nangelo kusase-content because labantu abazange basitshele iqiniso kwasekucaleni. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.